Lumajong ang kang aparman bol bantu ibi bol kega pot Fransi Lumajong youth team Monjoro Park Biglo alang litum to kan nu pen obi kibi tuman hai an su se ke pali khanji panong pen so tournament bili kicheng siang denglo si labang so kicheng siang denglong ana risoi jang sa tabe parti tu lo asini lam the ninje dam ni ke Avilo, ini pun all alam tu kok. Kasi Fransi, Langmili, football game, football ke Romarjong football team. Bahiri teman ta, best of luck pasir lo. Kalau itu di pair ke pasir lo. Ini pen. Ini penangan ada soal jantung. Ini tu maha warung kami talent kan orang ko. Pasir kami tu. Pasir pen sport pen tu ni career cepat mesen un salah satu mesen along labang so tournament ay siya platform no kasi congratulations kapre kato ko harta non bang kini di lam tingnan mo kasi pagkuba lang